nuo twamina mauvola me mathanguni na indi yu nine kwathie kana ukaba uwa muthiani vala tukomana na atongo ikivathukanganio kuma ilembetani yutu ya ukamba na Kenya yonthe na umuthi twathi imwe kwa imwe nginya county 001 county ya Mombasa sub county ya Changamwe twina muteti kuma ngalikoni isu wa chama cha Wiper ni ngomunenga mwanya wesethia ni wamo manya ni kenda wesethia ni twanenania maundu kautami okonia uteti na utongo ibandhi itu ya Kenya county ya Mombasa county situ cia ukamba na indi utondo nawe ta Kenya yonthe maundu ma utongo na indi kicho ndhe kiuka kabindani ka chama cha Wiper kiendera kwiyumbanisia umbano munene wa member macho kana NDC wa katano kiwanzani cha Uhuru Park kwa county ya Nairobi netwitha twisia maundu kauta Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kama mutongo wa chama kio cha Wiper Patriotic Front no etie kana akenda yenengane oneni munene kana moloto akenda yume moloto munene muthenyani usu wa kisiasa na indi maundu angi methiwe maikiteka na tronya witha twinene sekana twinene sebani kwi iyo ndambuka ya tongo ima chama cha kana ngwatanio ya Ulei United Opposition emethiwe matambuka ukamba Mheshimiwa Gachagua, Kalonzo, Wamalwa, Karua, Muturi, Linturi katika tu atongo ya langi kuma vao kamba gavana wa Masaku, senator wa Kitui, women rep wa Kitui, Mwema Ayumbe nimethiwe mayateania na ngwatanio isu kutata kuthuthia enende mame kwatembao na mayaya ndikitanguni makula nikenda ba mutume musi President William Ruto 2027 mabwangu twitha twine na kana maundu twine na cia ni ulwa oteti twamanyomba ya Mukamba county ya Mombasa yungamile bana niki mbaya Mukamba otwezo ndo yingebete county ya Mombasa tutona munoma kwati emyanya minene ya utongo nikupapa mabathi twai kana ne chao kalibu thene wa kilungu nikadose ya twana na nyanya ni twera sasa kitoko anzomo tuma otumani waku ketha we na wo kwa ile itatuke nda imwe itano ile itatuke nda imwe itano na ambayo tumani mkuviva tendevi na thene wa mitandao yetu ya mekomo kanile twe live yoma kwa imwe kwa mtandao wa Facebook Mutongo TV na mtandao wa YouTube Mutongo TV Stock FM official karibu sana nikenda tutambanie ngenya moja na indi nipate wa mukie nesa na watu wa nesa karibu sana Mutongo TV ndiye lewa kananesa wale waku ambe kwithwa ba Mutongo TV and wa studio situ na ndi nduwe muthoche musina wa Masaku ni kwatia kulagumie county 001 waka county 016 utie kuko sio kuzio muno ni asante sana bwana Erastus nondo nzoja katika unena ni witu wazuo nitawezekile kiminza na nungama mbunge Changamwe last election 2022 nungamite na ODM na katika mchucho manenga zoili lakini na the independent na neka neza ndio yu nalikile Wiper nungama na chama cha Wiper okay yes ya naende mundu maybe ukukuli ai mundu yekiminza ni musiawa wa Mombasa kana musiawa wa county situ sio kamba good ni musiawa wa Kitui Mutomo yes ikudha pande betu Kazala lakini ndugu mabiazala Mombasa Kazala ni best muno Kazala ina baendi nondo ayuke kudha they are yes kuma bawe Kazala no kilomita mbinge muno na Kazala gwe majambi ngenge muno wa Mutongo TV kabisa kuthesu yonde county ya Kitui ende karibu sana kiminza na ni mubyano ndo akoka then wa studio situ na imo kwa mtu yambea ndatu nene maundu ma utongo na maundu ma uteti nondo maundu asumenda na sia bamwe na nondo withitwe we Mutongo withitwa yenda kibila ba ya Changamwe tutana mbolika maundu ni yangi monome okone chama cha Wiper na maundu alangi maende nondo nengwela kana we mwakati wa alama kwitha member alama of NDC ya wakatano tutana mbovika ba Mombasa Mombasa we akamba ingi na nondo ni kwatia witha either almost family mbingi sio kamba me ando mome Mombasa ku Mombasa we akamba ingi na tazo sia county ya Mombasa mbaya Mukamba then wa myanya ya utongo na myanya ya uteti emenda inamba inda nini whether ni MCA whether ni ndisinga no ikwe na MCAs atingwa MCA no what la selection yata bai na MCA umwe yes I know that bahimo yumbe Mukamba twabika ko yolo ona ministers
dizile ministers na tia kamba maiteta kana serikali ya ila yevo ya Abdulsamad Sharif Nasri ne kana paya kamba na yu tuyokola nyamokolyo niki baya mukamba Mombasa wonde yuti changamo yoka Mombasa yonde wesa hivya ndio kwata miana ya utongwe kitumi ne chao kimienza kitumi kila kenene biu ni na Azwili. Yes. Azwili ni mokite machunga mia mundu akamba pakubira 5 edhani tokata changamwe. Yes. Na mongami akamba 5 mema kune amalebe maamino katika nini katika nominations. Yes. Yumi maleke lebu ya kamba midina kula ngili tatu kezi yadi kathekane sionde na Azwili majunga mana chama chandu mambara nundo mo nani ni akamba ningi chama cha bara yini keba ita kazi ya ODM kana Wiper. Okay. Undu mo chama sio shirikisho na pa na maitekilano makongamana sio meko baluka kuma tume ya system ya kundivide ya kamba na kuka kumanembeza anu machumila oyu wazizia. Yes. Ala mebo nonye na membita mundu ngomwe angi mwaka 2026 mea thowe nundu they have more resource meka kufandi waneka ndama divide kula monga makamba mama kula njilili zuni njilili system chama kuma tumia that system na kila kingi. Yes. Ta chama cha Wiper. Yes. Leadership ya jo Mombasa nenzuku no you doje Kalonzo and the system ya leadership ngimbia. Yes. Asa kwa Dr. Chamia. Yeah. As paid campaign. You were there Chamia asa kwa nusakuye officials kila branches. Ukitha hii Wiper ina system. Lakini mbeni mundu anoka kunengwe tikiti lobby achuka na ndekera ndaji na kude tiki na yoka angumelea mimwezi lakini iti pangete kusobia ku unite all campus. Yes. Twithe chama kimwe tuthikwa muchucho ulo kupita timu support nikenda nundu nia yitu ni na kutetea kamba ti selfish gain ndo ngemeenda hapo ndo amabumo lakini that beba wo tongo cia kamba no mpaka tike chama kimwe all of us tuchuche ulo kupita muchucho we support 100% with the pekila and menza nikenda tipuwe andu angeti mine it's very easy. Yes. When we spearhead in one party all of us then we focus how to redeem Kambas from the problem. Kamba madheni pale mukamba we anywhere. Yes. Akuna kwa mukamba Mombasa ni uthenita udhenye uwanzi no igwanda ni uthenita mondo onbaye bindanjo ona azizi wa mukamba nini ubekela kendo bindesu kwa ina to minister kamba ubekela kendo ona waze women rep kila kendo wandikire mukamba senator ndani kile mukamba ngabana ndani kile mukamba eka kwa appointee of very few people appointee go and beza wangaba na ono ndatizime kara dimona ona ikamba people we are suffering in Mombasa toto nabeke ndo waweta wasia atoimenyu kana ala mutu ana mumekala na mwaswahili ni muno metha mayobothe yaki kuungamia na waweta muno ngewa ya funding ngewa ya mbesa you inyu 2027 kaba kwa mbesa mwebangi tata nondo yazia aumeazwe bane meyo ebane getothia ni makwaneza na kutata kubalani akamba kuenda kutabia kana akamba Mombasa muno mabalana gwa na mbesa kiuna je mwethene kiata kwikita kana ni mu account yuko kagendo jini kwithia tipange to all of us. Yes. Unduti notice ala medana tabizu pe andukithia kuguma kwinza bamu anuma changa mono emono nimezi andola mongamite ukamakulia in my campaign. Yes. Bamu ngwanenge slingi onita but I did up to the last lakini yange meka kumela tibangite tusolides akamba na twima teach uitende kuma teach na kuma educate upo wa kibila. Yes. Kibila tinengo maneli tukone beza mbingi mudia manengo wa 200 uko madhiminite mundu matamwezi no aba amamino kwinu utadala yonde upo wa pesa daitia upo mundu kunengo pesa anengo pesa aye lakini esi target yake tisa kwa mukamba
chujo tuma temendi kwitite na yuru mavindi make gwanzi na we have seen the sense of leadership utana makwende kidogo wewe na weta mukambo ine mutheni muno na waze kabaka pinda ka utonga mwitu wa Joho yes no wazi mukamba no bingo kiemetho wa Mombasa ona ondo nyamaite ethe no abendo amakila satani ulona wingire mukamba uyuza lukilenda onoka kuna anybody they have changed a lot na they need the leadership mungu ala megwe binda kile good very few yes moka meve ka jembe meve mini ku they have never known the sense of leadership nondo ku ala mebo meitu mandigwe ni mwinyi yes nini kaliku na marita yebatele anuteli kwa KPA kwa county andi na jembe andi joele atatu lakini mwana wibo ndaandika mukamba katika permanent job either KPA and anywhere ndepando andika mukamba nomwe na imamo kone kula na leadership itu andu amakuyo lutongwe machama moka maevya maenoka ame straight kuyakamba this is our candidate mundu bayi umwe wa campaign ya candidate nomwe wa mukamba changa mwe pe mundu wachina akathambe than wa wepa ungamete bayi leader membe waza honorable Kalonzo Musyoka ndoka aliuka changa mwe tukweli ai campaign ya candidate wake bindani you were there huyu ungamete na ndiye mwazia nilikuwa na Kalonzo tumekubaliana yu Kalonzo kukakunya kindu chwane kukaje akaza candidate wako nuyu ndimo ndio kumbe ndio maito maaje huyu mezito ya mwisho Kalonzo ameniambia niuongoze vizuri na mimi na baraka za Kalonzo ni ula Kalonzo kile kuanzia ndiye nake kuo yuki ni kibendo kete kibendo tena mwi yetu wewe several meeting na Kalonzo yes na ta motapia ekalande lobby timwete candidate na oga candidate oge kalande banjam 1 week akabanya candidate wake na as banya kambonde ameleze maana ma kibila ndugu maizi manengo 20 shillings mazi ana kibila manengo nilambeza zia ambassador mazi kibila jabika no kibila cha mbunge ni kinene changamwe mundu mana ngabana leader changamwe mundu ko factories are there changamwe ikitsauni bayikendu nyali bayikendu likoni bayikendu lakini changamwe kumali mbingi ile tunaona atsuli nangana kana mwe ya mundu mundu wa kila kitu chote kichangamwe akambala mwe Mombasa sub county ni sio nde waweta nimukomana mukanena Maundo tasu challenge isu unena yuta after 2022 no twele siondo mwaendie ndo kwaendie wenginya wa independent nene zikuwa wakamba ngipia maungamite yu usakwani wa relata akamba the Kamba community ni Mombasa nemweta na muka kalande muka kula nyine muka nena ndo kwazekana asoili ni matata amuno kulikela muka nena mathina menyu mukaze nemwe sifi tupete siaba na tukeko akamba no tuone cheni nimukomana tukomanite 2 times yes ibinda yambe twakomana alwa monthete na palukile tweka some examination yes where have we failed how can we improve our campaign strategies taza yambe ni kwekania uze bayi mundu wake minza andonza na kamba mundu mazia nyini wangania ni wachala wake minza ukita yuti za kuibana isi namba kumbari down that pride na toa mamaka na we are living in an environment where Kamba's people are suffering kutu kana sio vishigeni situ na toa kanea na toa nyochi imwe tukwenda kumata malele atukata address press all of together na kumabu ila difference yadala beza kuwa mukamba ukuma mukamba keza ni wanganya no kuno twazi you at least by there's the good smoke tetela yako ya kwa batroma kuona mwelekeo sana ziki sawa alright yani kimisa tu lazima wakaingie kwa changamwe tutaminete yani ndio watu ambao sisi ya NDC ukite ya chama chao pana watu ndo nene nawe tanekana ni wewe mkati wa member alam na ni kwati ziki tumiwe kuone kenda
kusaidia wa katano kadha Nairobi yes. Nikenda wisaidia ni wapi kaumba noni usu Mheshimiwa Kalonzo no wetie kana no kunenga ne molo munene na andu ingi no twetele twiwe asiata yolo molo to nondo eno wetete na kaweta sanzu kana it's now or never anani or you na baibi nda ingi na tete bala mecha amani chake atete anene ta senator account ya Makueni kwangele kanyo na nangi na senator account ya Kitui governor wa Masako na hatonga kama chama cha Wiper nina wetete yu sanzu na Mheshimiwa Kalonzo payuko sio kanetina NDC eno ya chama cha Wiper baya mokamba wona ile kweta lecha kumakola kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka nondo nini sindwe sikiloka aweta but nondo one of the members ma Wiper akamba meta lecha number 1 no it's Kalonzo number 2 ngabana respect ari molo rola kibila cha State House atutabiende webangite na hitu timu support nondo na ke mwene wa muzizia nonwete the beba wakaje baba Kalonzo either now or never na you to expect a lot of the plan that is having and you mendos ile ndio whatever you take nitinda mboto byondunga to president ndamurabyondo and arabia no onake mwene ndo we are expecting to give a good announcement ila kutwa mukamba amuka na to fight ndo we are anxious to see steps yes tunene yoloa 2027 presidency nitwenebe na united opposition netoka tunene yo matindi ya kukamba ni kwa no series yo mawo na kila kiende iye wase yu Mheshimiwa Kalonzo payundongi wailo motabya ni kwitha ya 11 na tongwe bawo leine ni aingi twaseti wona kwa ticket ndio what will happen but sio mono kwitu nundu nitakotsa mala mengi ajuka na mwisho akijoka netina itakotsa nditse akarebe mukambo mwenye tatongwe ma Wiper mukaendea wote kende na Wiper lakini kata arubunja moyo nditse kana mukambo yu no etikele Kalonzo ndo number 1 bala utibigite undi waretikela twase mo azuange mo mama nditikela mama na mo yere no mama nditikela ndo nditikela bila ingi ditsa Kalonzo juga jaza madu kama dakarwa no wezi madakarwa ndikilia lakini yeye nake ndi nditikela yu mo mpaka medikela wala muhu ambu kunu chachade kine genda kwidona muhu atonga mama pani ni maitikana either nengwe ticket kana lionewa akethele beme namwe mama advise yete kana nene naweta some of the leaders like Senator Manzo ndi mukoti wa chuma tunainage kuombeni ya siasa unaisikana Kalonzo yu adie we kona mo kwa ticket adie 11 do you support that kuthia weka it's now or never kuthia weka ni kuthia lakini kuthia weka kwa balwa digi yude kwa kuthia abaloka neki ni kuthia isabu ya opposition mwamya mundu mwelu tunawapita nundu luge buo time nundu andwala meko ground ala motembea na akachakwa na timu ya Kalonzo ingini maruto webete makia akachakwa go up to the last nduketekele nukuona Kalonzo Afrika mzumbi yukiria mamina kumundu mwa amina kuma either Kalonzo me kana kachakume we can't get the president isabu dika undi tide anumo upinzani upinzani unge wa Wiper batu tiki front lakini tiki bila hiyo kidara kwa sana jodika kudundu wa what's itakuwa wo na tiki kitende wizi ya tala katikati tiki kudhiyo tikula jitu ya zige jondo ngema lakini wodi balwa ndo kwesilia kuthi 11 itakwena bata mnono mtu asisi like 207 ila Mheshimiwa Kalonzo waendie 11 yes ni at least tuonie white smoke na Mheshimiwa Kalonzo atuka vice president huko na kuthi 11 kusinda kana kuleo sinda takindo cha bata mono either ya opposition kana ati ayeweka kuthi 11 kwethabu kuthi 11 akamba mavinyi muno mzazirikale mo 30 years na tek dadi 11 tikalo 11 tana pikire na chimu kwa no kwethia ikula zitu tombani pamotekea wa Kalonzo lakini ukethia tekea Kalonzo na tiko ta utsumbi mutenda ndo utsumbi
mundu thina ba wakamba wenda Musumbi ti ngabana Musumbi kwa kuumia watho na siro sikeka uta mpaka mwisho tikabika neza na kula chonzo cho kamba ithele bemwe lakini ile bemwe ya kuja twinene opposition we ona wetakana andu amume otembea na timu ino matumirwe Mheshimiwa Ruto niki wiki yo niki kana nigwe ya sauti sio waza kuzi evaluate minina na analyze manena hata mpaka micho ukidia most of the people were there unless team wa kamba ni genuine lakini most of the team ino inakachakwa ni bingine my friend mazilikali uwepo timu ya kachakwa yes mundu angema mwazi mpaka micho tika mundu hesabu ya Ruto ni kachakwa ataza Kalonzo maraza Ruto akayudhumwa ayachaba jamana wasakulu moto Zumbi itu ni mbazi yake kwa ndo amekero mkuna malepe wavukia ni kuigondo ni kunuru mungu ebingia kuziteta uti atwika mundu wangi ona tukidia dia sikiari kachakwa kendo megize kumusikia lakini maka mama na meme ati tenda lebi ndoza kanu ya balogazwa nubenzani ma kama ndo aukie azianu yetikila utongo wa Kenya Kenya nene mbewa kila mundu na mabari down their pride and what have you na tuwaza kibila yupo pa ni tipo wa ingai pio tatanda gali katikati ma vile ile mili ai Ruto ma nuenuka baijake onakunwene mundu kila ground yon then ni anoi onakumitini ona mitini alile mundu make kuti kavine tsati kwate tungore bene sapo na rasta yes now we can be in a good position lakini ambaika tuka kuziti liko imaya kuzia lakini kuza ntadhi ntabu kuna kula ni nawe taka nawe yo maina ndamboka mambiye ba si mathi wa munu ni kwa je maumabo nitamaindie katangi maumabo mali kwa bonza makila mali kakalundu kunda kendo bathi kabat and then wandamboka yo from where you sit opposition nimekwika chonda kila chaide are they doing enough kana mekwika kindu kiano cha kuhakikisha kana ne ma make President William Ruto one term are they doing enough they are trying lakini they should do more mundu magumya ni mundu ziziaza kwa kuchawa ani mundu mwe kwa kuchawa ani mundu mwada kwa kuchawa kwa ili megwenda kweka menda mongele more efforts with the area ile sia itagwenda Ruto chota kula mbingi ikenda with the tamu zingilia imana kuni kimana vyuje mana jena samunopyo yes although some hiccups mundu wandwa uzi mutumio mutumbio na ndumake ku mwazi makika njaru nguli lakini ukidea it was a good impact lakini whether mejetu nguli tuzinde lakini it was a good show na they should do that vigorously meka koma meka koma pyo kwa weona ubungulu munene wipa specific ubungulu munene mekala mune majambo dhilivu na weonuzu kuma ile kala every 24 hours you get there itu kumona mende mugwe ani mende kuingwa ni mende mekata nibingwa ite bila ka choko ne ndienza una akili lwenta ona maviko mikufi manu magwa ona they should move very fast okay with the kwambia you mpaka 2007 the change yanga with at least people have known Ruto no ingimi mwezi yes twinene President Ruto no wawetakana ne mundu wawese masafu masiasa ne mundu moe nondo nitwese ingine mamwezi kanaye mwanafunzi wa Moi bindane su nondo twese YK 1992 bindane swe mwanarika na yu peke ndoke kiambewe kwiyo roll out ya nyota ne wacha niweze program isi ya nyota na nyota no muno ni kwa mwika na nesilingi bilioni 5 ila si otumeka then wa award ngili umwe maana na miongo 5 na kila award amwika miongo mwonza ni mume wetu tama kuoswa
nikenda kila mundu wa muika akware shilingi 50,000 cia kwiyukilia uona ino ni tactic ya serikali na president kutata kwibasya amuika nondo asa kwanyona ukitoto 27 nondo business kana Gen Z netunoni kila manaendeze ya mwaka mubitu nayu meoneka yu nimo matonya kuhamwa usakwana 2027 serikali nese ise yethia amuikano inge maina mawe lakini tweka ki nondo atonyesho 50,000 kwa nombesa nziona kundiwe yani nukwana yu serikali ta ya muye kutumia state resources medana ngwe muno medana ngwe nondo isamwila manela manambio thuja motorbike mathio jangiwa wa mino bigadu ukienda me kuwoni ndo kamio na ingena ni akuna visa you no pakati zizi mega no side shows big ni ma acrobats menda kututundu jiandu them ni matundu lakini ite kwenda kumamala manengu imbesa mikuno list na amba juja simu tima kunia simu nona ngwe bibiti tutome copy nondo kila kingi ni konengo kuna nengerwe konengo kwa nzanenga amaba laini na ya huyo paikitu mwana atumia ndiazi ondezia side shows ya kukenga methoni lakini Gen Z ndo mekenga ndo there are very many 50,000 ndo Gen Z we want to know either mama nenga no kapa masapo ni wanenga ndo maneli mazito mande kama ala manengwe anabatia timu na hii simu mbele za kwa timuni tije wipo zogo wa numuroni social media ndio ina vyake timbuoni timane mundu tawa ndani elibulani wanengwe ngili bibiti na namba timura kwa ga ngwati ogati mwezi mundu andaga manenga ndize mero abandi monanyi serious na nenga ndo me print wa na wawenu nenga no media mirutanga ati mwana mazito mo ati magonezi ndama gonezi munyi otifu manengo mbesa hizo manengo tsawa nuko na kamato anya kwitha maibendo ama woni moto 7 ando mamu ya ngora byonduma nwezi no tembeanga ando ne mamu ilele lugowa na ludo ba magone lai amma make decision mundu ona akimbehave na ni past time second time na gebela ako vinya na ngwe ndo ndaga gebela yuti kamonenge akaponoka yuti ko kumakanza kapoya ngai baitebya mundu ngo ya lolo mundu nego like need anything from us he can do anything we motimekia to commit with them kwa chata mudiro je etele kanisani no dana muze kubanga mundu arubanga tabanga likandi na mabaza mina mwathi kwina hivi abindu kio na mabaza mayone walo hivi in fact na manenge ndio manenge lakini manenge mana I'm telling you unless you then na undungi wanengo kilikwa hivi ni nomo mani mundu kuzipingwa na kiasi ni siake ile mangete mako majazi uno mundu makonde mano mano makonde mano wasi no more money na hiyo pe mundu ne uyazi mbesa cia siasa pe ndo zila aibwa ndiye zila wazi no more money mani chata nondo kwando mazi ya mbesa hizi ya siasa hiyo kwe wauye pe ndo ndo nya kuia na ikaubwa anyogeza hivi nda yao kona kula ila no wako no ndongi you wezi no more money ni mbesa lo nenge manele ngaya itanenewe izio mea ingini kwamba watu wa wongo tinenwa wayo chuka ukethia yindu pindu ni luto tune Japan ya mambaza Japan ya nundu mbaza kamba kananga wa manele binda siasa na ile sling ndio wana ngudhiria ngelo eba kwa nogile ngoko na iko maamuzi kijini besa hizo inenewe atilano ulabu kuyiyu ndapinduka akapinduka kunigula na neki kiminza moko yando moze mbesa maye bayiwe nakula bantu banje kiati nitipoete muno ukota manie tiki muje zaranda bodi nangai nitipoete muno areka mazirizyo atuziti na kuboya madhabao zumori bunjipyo mundu matumio madhabao last week with an mokita kuuka mundu medana akakumwa nunguya engale kone ende na zwili nokuye kwekwata na mina juka mukuma kwaiji anengo manene wa na ini ngata na gamia gena amnyakana amdena dia brinyoji naona ukijibula kule za kwa tin nomo these people are very clever like they are influenced
This money is not good money. But is choma ina mea otambeza yake ya timuni. Odu oteba uike kwa mpesa kuni oteba ande next. Ujuti yake zile wanengwe. Ile wanengwe yana kwa mpesa wike watia. Nokuli mpesa ngi maneli atuti jala wanengwe watia. Ndiye kwa rone mushi. Nega mundu bila kuota nega marebe mundu bila kuota na mimi ngoja ndakuota una mama bila kuota don't buy anything ena kwa mpesa umwambike maneli na kufika na kizia mpesa umbi maneli that's not money lo apikire kundu kuona siasa sasa 2027 taikera si influenced by money no we are very clever now na ni mwana mezi undu mezi omela matabu wangu na aninye mwana mbemo ni mezi ndi mabo yake ndikinamo bizimo tiko manika banzani na nundu kila kamba makea ni kuhulo akamba mwimu akamba uwo ini tebu kimane edia na yukiti mukamba jimu atemba kitoko muka ini te amu ye mba mukamba mwati wa erayo na aka benefit yako kwa ndwani nundu kuye witu kwa ndere become useless, leaderless nundu we are cowards lakini yu iti wiye wala wani ya moze umatia na Israeli Omatwa Kanani. Iwo oju tulikile. Ata boenga ya runenge umizio. Ta bona tikazembe. De kwadi kuni. Kale mwenu. Ekaya bona ndu dinge bide mina dina tombwe. Baba abu wada tika mabu wada abu wana rekazinda. Kesiasa lakini. Ndu mma kesiasa miri bolu. Tiko bwana. Ekati ngundi. Ekai debudu. Nengire kesiasa. Ekati ngundi. Okay. Kendo kine niwe yonika shagwa ndeno ilanda mukatuzio kabaka opposition na anene yekitui na aikirisia akamba kana mo atongela mengala kono ya ulei maika mubunyania kana ila twa betrayal maika mubunyania kana kumubulia mutongo chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka anenganenga ya maika amweke ya interview Mheshimiwa Kalonzo baya uluma kuweni nuna neni ekiwa ase no tambalete na Raila kwa evinda ya sa 2013 2017 abala Kalonzo wiki ya ne masindi mena Raila na yu 2022 netu ise yondondo kwa NDA nuko ikia tongo ya me opposition kila me onena kulo wa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka Kalonzo mutongo wa banki tukamba kabina kala me kwa asia maika mweselia maweselo ala wenzeli lo bwitina ni atongo yangi kwangele kana Raila Odinga nuko ikia tongo ya mama ne ugi nundu yu megwa ndize kwa na mmoja na Kalonzo joni itakuwa na yutende yuna minenu teko maboya ngai mpaka veka moja lakini mena wati ona mena wati ukina yima baba ya Kalonzo munondo Kalonzo was there and all the time na mwewana Kalonzo akosupport akoza toto na kama makonda kula monde you teko maboya ngai ndeto zitsyo sile ya gomba kanda kamudia nundu mwana mwana na monondo ndizi dina makuli mama nene yake mami nikana ndambia matwa mondunga kutika maboya ngai ile matya wewe wilu uno Kalonzo that straight to the water badana tena mama jinazia yes kuwenda da hapana Kalonzo nda ndika bandu akabukuma kugwenda abukuma full kugwendene yes na naona mazama yetu masembete indi tuna mboso mama otomani twisi wakaba ya changama ni kwate tizikana kana kuyakamba ngime humility kwitikebera takeu cha MP yuni wa election ndo mbaya mukambe nyamaite ondo changamwe nekethui ondo kemali mbingi na ondo ne kikende kamo no ibo kwenda itekebela you no ndo sakwana 2027 we obasa but nikiwenda kwitekebela neke humility na wayano na nitene ngona ngola yuko mwana akathoko enji mutia wayaga kuthuma nyinika kwitangaza sabali natwa nende kwendikiria kamba makwa moyo before uchaguzi mede nimene mutongo kwa mutongo yi wa mundu ndo abagima wetaguda tu abagimana mukamba kaze mundu lawe na manifesto nzio nolawe na akili nzio nolawe na umbe mutio nolawe na kileko Roma mandeliva akamba noi kuni naenda kuvatsera sia kwa tene nikaenda TV kagu uze kudana mama mie
what I'm hoping for na kila msimama wili hata ndiko kwenda mudia nuke ndiko wana mutwili undu nyene ne bangere ki mundu nedela cha ndio pole kulingana na bina wao negenda tibike uchaguzi kuthana mambele yes ko wewe ndo boyeka ana mwana meze mambo managi managi ama big businessman me negendo managi magenga muno ugomyu gongomyu nani I have a future I have a good plan for my life human though man dija mendija njogelekana ngoleta nento na mezini wade maidegala ne mezwe wa ndi mendete no ma ba supporters ma supporters ma kuma ba marango wale radu mabuye nitibote ndaimuno anakuweta bizio ndungi utaweta wapa itendete katika miango tidana na timetsoba timea katika ndwa monde mongamete bakotona mutyo wananyini mugu nakamudimi mugu matsakuye mola makwenda na mambe ikalambike mindabe maana iyo mazaboti nangimo wana ready kukwata mbao mukambo ndu menda ugombo jwa kamba ti mbeteza hapana ndu mo denda munna wina beba wakumbwa kamba na moga mambe wa ndina beba wewa matsawa ndika boje na mbeteza japo lakini mondola ma kuzinya kamba tokolle akamudhini mpaka tabika mwisho yingi menzai yakata mbozizi mautumani bandu meaziata naende musiaisia wa Mutongo TV nguvyano ndo kwenda wende no tamenya na itu kyokoni cha omunde twenakeze kelekiminza ni moteti kuya Changamwe kaunti ya Mombasa na ni weti sikibela kuo 2022 naenda meama ku kete enge 2027 naende asemba ya mokambe dhini temuno Mombasa na yu kombozi ni ukite na nongiza makombo mbaya mukamba elaikala ku Mombasa naende yu nendo sisi moya siata Facebook ni Mutongo TV Facebook bito Mutongo TV na watu moto mwana mtu live yemo kwa yemo no oti watomani wako na YouTube Mutongo TV Stock FM official na kuisela namba watomani mukuve ile 3 kenda yemo 5 isino namba watomani mukuve batende vi watu moto mwana waambia na ndeto Mutongo TV ne kenda none watomani wako ametoki Jackson Mwangala yasa so you see when the Swahili system rejects you, you are not appearing in the leadership of cost. What is the solution to this issue? And the constitution grant that % from other communities. There's no problem. My solution is this: we have introduced mechanism how to conquer them because they know that they have no numbers. They only use side shows to show side our people. So they use other community matumi ya mbaila ingi kuika. Mbaila mingi mwezi mukamba no mwingi mba ingi ungama ele ungama no mukamba zingi. Akamba ni mwingi Mombasa. Changamwe. Yes, amtoke Changamwe. Changamwe azama no ngamete. Pekila mba ingi no akamba mongama ingi. No Moswahili umwe. Lakini we have Moswahili aibeta. Ndabeta abeta anu kwethia no wega. Na kile chama mabara onondo akamba ni ingi na kile chama mbara yange benda ya chama kunia mundu ondani moi ya chama hicho mundu bidani moi na binga ndote chama chapa ona kile nziro lakini bai ngoi ngama yake bela ndio ndio siasa ego mozeze ndo kazo na ego ngoi ngama ga ndio siasa na monone ziwe zine no monone atongo ima opposition na yasia keke kaungamo bana president ya kaungamo ba ejoke beta Mutongo hii patu mwane sana ya pamoja ngalakosia kahawa sukari kile mheshimiwa sana na umya ni one time na ethati Kalonzo baichenga uziaze Kalonzo no way na baichenga pengine ngonge sawa na ende ni tata obiyongwa matumani maile tukenda imwe 5 bau na neona network ya kwa bau ne atabina kanisi basi moni ikenda bisaithi yani twana nyama ondo nesa mondo kumbia Erastus kevi ya kiminza amwe yakwati yebu akamba Mombasa twanangiwe ne kumenana na kuthoa kuki uko nena ni chawo good netawa magi nengala kosia kesauni oya kesauni sawa haya ongea sia usuni wa radio Mutongo TV tutamba ni temo kwa imwe ni baka yole junction Kangundo Road netawa mweni mweni witu ena unene musio mondo ye etwata
ndona wetezito yaku wa tomera tumani bako ili teto kenda mwitano ndabasi yae sito yaku na umite panondo pandi da nene sitwa Mutongo TV kiminza na kwati bawi na wimwe waipa neo kusema kwa support Kalonzo yana kwa yana na changamo tukamu kwata mbau ebinda yabika kana ndabye zeto ne kwati ose changamo Mutongo TV Mombasa either sawa kabisa makwatiti kabisa aya enda motumanyele na atia naona bano nako atumani ambia na Mutongo TV nikadose ile naona mituke Mutongo TV sasa wamuki hata angelese mweni witu anene tenesa tuikwenda akamba maitho wa undu ukuweta na kamba twose ikura tosumbiche Kalonzo eto amuteti kumangale kosia kakumuti kakumuti ukamba wiba okay ni kwateta makuweni wamuria sia Erastus na Kiminza ni Mutongo i 2022 na mukuniye kura waza kwa dozi wachangama mukamba ndona ndabezita yake aya na ndi nekwati yo ba mondume sawa kanesi siba internet yako ba yena mbeto tumweku kidogo lakini yu sawa Erastus ngelesie Mutongo yosune museo na wimwe ndakamblame asoile muno ablame akamba nondo nemo madhwawa agamba nondo madhwawa nazoili ko azoili wewe ko blame asoile muno akamba tubundizie amukamba na mwemono mukamba murundu wakamba wa monye laini akwara laini na azie kwa we serious so ebindano ando bende kuyandikira kura na ndi muvya muno kwa simu atwa motomani ndikando bende kuyumbanisha kura utumani wakukwa mbaya mukamba na Kenya lama sese nondo netusia wanginya ni kuyu toimaituba nduma embu ameru atharakanithi na lange ondema sese tuno barabita ibindano IBC matwezese vya kwandikira ando kunwa kando marabia ni mumale kwa wingi alambare na tambulisho mose alambare na kula mose kenda wize kwithia ita connect abunda mazi company 3 million tena kwithia ilisa bigara 5 million 6 wize kwithia tine na tiazi na Kalonzo tuina kula ndo kila magumia tifika uke bila no kula tikanywa na manjenzi na marabitini maandamana matsembete kuma Ruto mazigo maandamana mende kwa kula na kitambulisho kwanza bena lota na timunona muika amekuoneka nundu wakwithia ikuoneka momije Ruto na kanywa lakini mmeyema kwa kumya Ruto mekaanda manemo maji moja kula na moja kula moja kitambulisho moja kula na mimi kuna moja toto wanambia change lakini kuna na maana kanywa modei ndu maji amu kibela kuunda no marabia saila mananga me parliament kudia njima imana ngeze tumabari laini majoza kula ni tambulisho mama mbele jizikali mala kwanza na wayaona amana Kalonzo kuko nawe how do we rate serikali no yobata tonya sia unire mondwara nizikali ndio nao ndio yigete wala meka atina bakwana ndio nao ndio yigete mazo kuni mengo kwa yu de kungia yani sha sha yebo sha ndibwa NHF ndio ajaje zito ya Erastus jazia wenda kuli NHF kunengwe ukipewa mana officially lakini unachane kwebe ando amwe angende kwebea nizi mazira mo change ekuwa yikuwa kwa kimano lejesha ikana NHF we don't need any favor from anybody you go to the hospital, you are treated, you discharged, you go home you know mabuku metela kini ulikumona ini mbingi mwana yuna mekaze wazia na ene quote na tikiambo kila mwenye majuma aliondundi pa ando mibaba na enge yuzi kale na dhambi bingi na wanga ina metevye ego kumetoa nondo nondo wenye njia za nondo kwa kweli ndio nondo sorry uko na nyumba si yake tomo niti agero na magulie ti agero na kumanabali rozwa ngoro yako
na zimbage ngiwa ni madhoa ndizi marozi hapa na ndio na mundu mudhoete wizitwa yake ite kwenda ubuto andivolve nyumba kadhani Mombasa with ubizuza za nyumba webindini na ngwado zawa na madhoa ni udagenda majanga mwe ndiwo namba ni yako ni madhoa ndi madhoa lakini ndizi madhoa yabanye ningo jiwe yetu bizini nyumba ndivolve nyumba no bitu kubingwe the same building okay tuwa nyumba bwana erasas tuinatenga na ndatu nikenda tumine tutaminete nendo nene na ndo akamba mama alame county ya Mombasa yes nondo muno ndatu nene muno ngale kwesi ya coast nondo unaweza hivi ya tongo ima kamba alame ngale kwesi kuka ku studio either abina lakini I think nuo wambe kumeta ngale kwesi ya coast kuka ku studio nondo wa ka distance ingweza hivi ya ndo kai kyo weta but nendo nene akamba alame coast kwa general and wenena na akamba alame changama yes akamba ma coast twigale the coast miaka mingi na twigale investment itu cost na nengo mukulya kwa ndaya or to change our voting faction with you ta kuna kula nesa akamba na molo rola bade kwa the mutongo itu kuna kula ona mundu oka atunenge besa amunenge besa evandu na bina wimbeza kana tyo mundu dzakwekibila toza kibila kitsauni toza kila bantu bonde na Mombasa ini njumla epinda ngabana ute kwero na kungamia mundu lika jeneza deputy wa ngabana evya etumanenge ngabana dati kwenda mundu tikenda no tungamia mundu ngabana senator women rep atakwenda tongwe yini tu the tumbani datina nateka ni mena mundu tino cha mingi mwana donda ngaya tutevi atokwe kuteka ni mena na tipo yangai atunenge pinana na maisha maza tukune pula neza te shemshita mundu dhinde vindaza mwana yes anduma chamba mundu mjanga mwewe mwe India mwe siasa miaka mingi ndipero mula ikuni kile kuma mionyela we mbunge oyuni mo better there were kile kunundu oyu there are some government incentives kwa ambunge ito moto vya wananchi ningo anda mumandaka na bayo mukamba wande kwa permanent ni minyi anywhere newe yabona ngwana biga Mombasa ande de ziro yaje na ndike roba newe mutala wanara mundu biga mukamba wande permanent ningo anda mungwata kwa na mimbo ya muno mundu no njanga mwoko waguma dinanu mundu nina mubango mutyo wenyu ona mbaili ngicho ndana banga mutyo inde muno mwangwara kwa mbaili ngicho nde ikona akamba monde mena keminza na monde makokapo inde mwa twa kuna nai onazizika to support kuni mboya sia kwa mboye nikenda noze kibila ni monye kibila cha MP ni kinene bete kiana zilingi mane okay yes kwa huwa wata mwana ndoka sideline mbaye no inge apana ni ko mana so ona ni candidate ula wa mbaye jonde no wa ODM all my friends they are news and all the other kapu ni ona ba wai pamoga undo they believe in me undo have never ashamed them masiku day thank you Kiminza ize nawe nondonge wa muthia ni ya mukamba yonde pala yabika ambaga gamba ya mukamba yonde nina muboya ana mwesuba tikwade mutongo itu kalonzo koko ati muboya muno nikenda kibali change kidhulu wake undo kauni mwingi lakini ngai musidi tekwati ngai na tekra ndino ngai angeno kutethi to okaguma bena ngai amwadi muno thank you so much twapata mwanyonge ndikakweta kai nguka inogoka kabisa ndidana ndino nguka elangu kuni asimo unenge mbondo uke kumbe utukuhoga ngoga ba ukambebeba oga timo bya muno Kiminza sasa Mombasa kera nya Mombasa Mombasa kuyando ito ingi muno changamwe ningo ndo madabi mungu ne kuzibaza tone ne isinezi ya itina wa fazidu shageserene ndio Mombasa ngao ututumwazia kabisa ukitona encourage kabisa aone mwingi utunanga ona karime geze mashabiki wa ndema wa motongo TV Mombasa na ve mwandiki twa mabweto Angelina Muse wa mwana ndo mugethi muno nengo mugethi ndo wake kunena nando ba ko studio kuma goma sawo atukimeza zia muno ndo ndo zia muno
no bate ambaye ayi muzembo nekaziyo mutuzi muzio. Thank you. Naenda muzeze na ngune mubyana ndo watabanya naito kubenatwa ambe yangi nyava utethwa na keze kelekeminza muteti wa chama cha Wiper kuma kwa yachanga mwe countini ya Mombasa na kwa nitu harasa sikithoku nzomo twili anaela ingetwe kiwayi kwa oju tiwanesa.